Hello, Byron, bahaya kembali kalau kamu temani. Very very important video to be taken juga. Mungkin kamu tak lain yang bagi entrance yang bagi video kamu berbagi only berbagi tim entrance exam bermain tak lain yang bagi berbagi finding a bagi form apply very important aku kisah naik yang kita angkat oke mungkin bahaya pula kamu namanya pula no borok dago kesa link di ha borok di video sung hotline atau copy paste kena borok link kita mo cet.nta.nic.in borok ngabu website website hawi komplak mak lainnya itu CUT Central University entrance test website enter oke hamnya ya oke hak yang ke om hide common university entrance test ini kayak of website file nggak semua dawa registration untuk candidate activity ke semua dawa registration no lainnya dia hak yang ke om hide pengen ukir di kira di mana ya lo kira ayah oke make file mungkin untuk mau hanya pakai only register candidate signing kalau kita register kita baru harus signing klaim mana mungkin puila jadi kita saya kurang puila registration harus satu apply for registration fill up online form PP apa lagi white sama itu mana lagi sini karena ini bagi semua jaga new registration di klaimnya nah oke mungkin klik claim ya kalau tuh registration application form payment apa aja kayak kalau semua download berarti information boleh di nomor download claim oke please read the instruction atau kami di kode sama online kita finance sekarang you can apply for community test our website go website claim mana oke kalau fee exact general lembaga 800 mungkin general EWS UBC lembaga 600 STS lembaga 550 okay, person disability lembaga 500 क्या ओके একজন আউটসাইড ইন্ডিয়া নিকাকে 60,000 আউটসাইড ইন্ডিয়া lembaga 60,000 ফি নামাই ছ Oke, examination baru submitted only ke net banking, credit card, debit card by rang lo. Oh, nah yang soal processing charge and GSTS applicable charge kenal dengan addition charge nama yang atau GST itu kita tanggal yang atau ke pasar kontak kita dos টাকা বা এরকম 15 টাকা তাহলে menjadi dulu sana kita oke terpertama kakak bro test paper three test paper for three test paper by apply paying application by other means test paper mana naik apa lagi kalau tong Mungkin তারপরে fill more than test paper in case candidate want to apply fill up application form for more than three test paper under the application processing and run test fee for this subsequent test paper after selection test paper shall be charged test paper sama oke test paper ini go as di dalam test karena general longer bisa karena mungkin kuma lagi kemarin kalau test paper itu baru test paper kayak kayak itu duluan emang dong aku form fill up successful kami yang baru baik itu soal orang apa baik oke step banyak mana banyak ya Beberapa terus mereka registration makanya pula dan ini ada registration banyak lo password type application number pokoknya ya password claim ya lo juga di namanya ya password makanya oke তারপরে অ্যাপ্লাই করতে পারছি যেমন সিটি আবারও যেমন সিটি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আপলোডিং ডকুমেন্ট তো নালা ইমেজ অফ সিগনেচার নামে tam saya kabur scan tam namanya photograph signature oke Aisyah namanya itu ketahuannya JPG format namanya itu foto size 10 KB itu 10 KB namanya full KB itu 30 KB namanya signature Mungkin orang boleh nggak oke admin ke rekan yang mungkin alat nggak semua pun kalian kayak dulu password bahaya naik soal password kaisa capital marna puila ni kan capital dari up to 13 karakter mana sekolah mana 8 apa 9 apa 10 apa mana mungkin kaisa jadi sepanjang capital dari sakani mungkin sini keyboard itu sakani mana
along gang ke tadi small pan sorry along gang ke kaisa 1 2 3 4 number nanai te kaisa ko 1 upper key 1 lower key apro nanai dan special character kaisa nanai যেমন hash open nanai যেমন at the rate open রিমান এটা হাকি পাসওয়ার্ড নিজে নিজে মাস nanai যেমন ke overall ni iko mobile ko ma tongai email ID ma tongai mobile number ma tongai ga ke ngom koi ba yes koi ba kya ga ke doro click here ga ta thang sene ta om jor na sai man ba kya sai man ya lo jeng form fill up half na ya ga na okay form fill up half na min pore ngi ta personal detail la de ba ma okay personal detail candidate name gini masine ni bawon masine ni mani masine ni date of birth masine gender ke male female ke nationality Indian man identity type di kayaknya kan select apa ya maybe yang kita pengen namanya ke identity type jadi super kaisan ke identity number kalau ada number penerima kalau jangan और है कि क्लाइंट नाम है और जरूर न जैसे पर बोटा रेशन कार्ड ओपन और रिमान ini आधार निपर रिमान के आधार हुए और जंग आधार कार्ड फन रिमान है जा आधार नंबर ओपन रिमान ini oke address dengan apa present place and guys sub locality option just पर jadi मतलब मानते हैं locality ini locality kita just पर रिमान के county Indian state Tripura district mungkin nombor district atau pin code marna mobile number confirm mobile number email address alternative te kaisa contact number ये permanent address the same और click करके नहीं था ये same जाना है same है ये password creation फाइन आंकड़े सका कैसे जैसे अपन capital number दिया सका नहीं password जो keyboard ना जाने upper key lower key के कैसा upper key ना कैसे lower key ना कैसे capital ना tai number na 1 2 3 number na আপনি এগুলো কাইসা ini ko nanai has ba jekono kaisa special character na এটা the security of the laws bo security samage nande pa always the website you really visit our panama what is which is your favorite book just boy book na kaisa read kangen answer read kai tarpore ojaro ikomo sejak tomani or ki khagen na sabin khagen na ni kaisa mobile number Jermani aro message so ini ka message uke ni uke rekano ni registration done ni o jara tongsuno or submit khaikena o submit khaikena ini registration mobile number kaise SMS so ini ka ni OTP rekano ni application number kaise oke engke application number engke o to India engke India plus orang kisah apa dia oke ang to already khai paisa governor bar khunu pani ga ke oke jo jara thang kam ke oke do jara thang kiran ke ang ke o jara khai kya ang ta o jara khalai na jara tam ke besok sini kamu oke dan mainnya kita sign in lah oke sign in dan ke ikut aja oke registration form incomplete ini sada oke application form incomplete payment incomplete ini kaisa oke complete application form harus ada oke kaisa ini file kita ini contact detail oke contact ini address sampai amro pegangan ke kaisen kurete kaisen ini oro step next kaisen bagi oro kaisen baru no sida owner and the step next nggak awun pure ini personal baru kapna ini personal details ini kalau dapat kong map sini ini phone number mana ini ya kategori S tidak mana ini ke oro single
nang kuno handicap roga ke nu marnai ngke nang sport kuta botong ke nang yes ba nu tong ke yes ini kuno sport nang thengjal national international thangjaga certificate nongui mana nang kaisa kom maro kono entrance pass laingan ka ba sport kuta tong ke yes degree ke nur di ke ex serviceman dan mana cakil da klai ayo nang so ga nur di family income ke up to 1 lakh ke 1 lakh nising 2 lakh okung tong 2 lakh nising hai tong ke religion tong status tang ka unemployment nai ke ayo kasir migrant kasir problem center nu nai ke aro teisa honestly 7 next market nai eta ke ni aro tarpore na other other organization other details enggak other submission successful complete amo agila di paisa eta ke tarpore exam center ni saunga ke obo kaisa pore kaisa painida ke obo khaibai joba kaisa pore kaisa punungi tonida ke apply for nang ke tam ni bagi nang pg ni pore khai tong ke test paper nang bo test paper ni je subject ni pre of test paper na nai nang judi ni subject omorong tong ke nang test paper no follow nai ningka jago abo hage ki ma khai nang test paper kaisa na abo khai rakta mungkin nang jodi ni test paper kaini nang to kai nang to abo hai rok ngai ta mungkin ang ni bagi ngai to ang je nang man ani 60 ang 60 number ani nang al bagi ang 60 o ito click like ya okay 60 click second 60 test paper nang hai ta ngai examination center first choice nang jodi both choice nang chaita choice ma klayo ngai ang to tilbra tongba tilbra rakha okay exam center agartala kaisa tongo dolayo kaisa nai ke exam center agartala ni ka agartala or nai dolayo nam sungka dolayo di gang ke agartala nai ke second sem exam center ni chawang ke ahai na asam ri ka kaisa gana ne ga asam no jaga silchar ni ka center ke meghalaya ni ka ga shillong ni ka manipur ke imphal nai rakang ke ani babu tam klairo ni singo phara occupation ka ang agriculture ni ka kishok ni ke bini graduation ni ka pori jaya যার যার যে বাবা সব চাকরি দেখাই করতো বিজনেস মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং তাম তাম প্রাইভেট সার্ভিস টিচিং রিচার্জ আবার হাইরো সঙ্গে ফার্মাসি সঙ্গে যার যার বুফানি অ্যাপ্লাই করবো এটা আনকা জাগাও বিনি পরিচয় রব তিন সঙ্গে গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টর আদার যে নিনি যার যার বাবা যার যার বুমানি ও যারা মার নাই কেমন সিকিউরিটি পিন দুই 7 নেক্সট প্লাই যারা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউনিভার্সিটি এর ফেউকা okay ang bos bo language flying ang ke ang koro o jaga chusma kane ko subject ke ang kok boro test paper okay ko language kok boro okay question paper medium ni jo okay question paper medium oro tongo section a ong gang english hindi gang ke o jaga o angko section a ni bagai both language chus kane na hindi da na english ni jo gang oro english rekha okay yang bo university wa ko na inching or jaga ko select both university select all the na all the da higher select all on select I select all na ba jar jar university ke jini ba tripura university ke studio mani agal ti ko tripura university hai ke ka haita ga hai ru security pin ru khera 7 next nge qualification detail ni bangga se form fill up ta sasya se kubang manga ke class 10 inge pass reka boyer pass marka inge oro 10 or ko 10 class 10 inge board inge Tripura board of secondary education eba CBSE inga ka center board of secondary education nang ge result mode percentage da na CGPA dan sing kan percentage di CGPA inge total mark busung inge astosoni busung man ka angke 344 इंगे मार्क बसुक बरनो खाइरना अब क्लिक हैकना परसेंटेज नंबर थाने के रूल नंबर बसुक इंगा रूल नंबर मारना जे नि माध्यमिक रूल नंबर बसुक इंगे बो स्कूल बो इंस्टीट्यूशन एड्रेस एडिंग संगे जारदार स्कूल बुं मारना इंगे क्लास 12 बसेम अब हैना बो पास और पास दा ना सिलेक्ट अब हाइ पास इंगे पास इंगा बो यारो इंगे बो क्लास सिंग बो बुट सिंग परसेंटेज दा CGPA दा सिंग टोटल मार्क बसुक परसेंटेज बसुक the mark busuk abro sungai garu number sungai ke po institution abro sungai garu post graduation gangke যদি nung complete nya ko gangke appearing marna ke যদি complete gangke ba ko pass ni marna eta to jaga ni option or nung যদি tabu 6 semester ba 5 semester pori tang appearing marna
Hingga boyaro appearing passing ke taklay 2022 passing dak nang full semester ba 5 semester passing dak gamo marna ini course name nini course tamon BA dana become the BSc dana ada samo marna jangke bo university ke Tripura University sudah moni nawa wongai jangke result to krisha amo to nos nong yang ke rule number besek ni na rule number marna hingga bo college ni bung marna bo college ni bung marna ke security pin do 7 next Abuni foreign additional qualification and additional have you appeared and passed any other national level exam kun da passing any soon gar to chen kun passing da yang ke no mar nai inge security pin do au taisa set mark line inge tarpore document phaine document inga ngai ko bobo document tam jpg format na nai size minimum 10 kb ni sakang na nai maximum size inge 100 kb 100 jorang nai garo aro brush kini ni je jaga photo tong abun photo khlai o jaga wo upload ni phena upload khangai ko uploaded document already uploaded document ni ke signature nangnai signature 4 kb ni simi 100 kb nga nangnai ko ke obo o jaga ni signature brush khai do uploaded khlai tarpore uploaded document ke 7 next tarpore aro final submission ni final submission ko nadan sing ke final submission ni sedang nang te ke se edit shedi do paina ke ni भूल लोग दा तोंग नाइडी ओके अब भूल फानो लोग पर पैसा चांस नाइ ते 2 दिन से चांस नाइ नि कुनो फॉर्म फिल अप खाइदा कुनो भूल दा तोंग नाइ मानो ना के टेस्ट पेपर ना के बंगोई को अनि के 60 नि साउदा टेस्ट पेपर दे बागे दे को एग्जाम सिटी आगरतला त्रिपुरा का ने सेकेंड के सिलचर आसाम ने थर्ड के शिलं मेघालय अंका तारपरे इम्फल मणिपुर आइकेरेगा फादार ऑक्युपेशन अंके को टेस्ट पेपर सब्जेक्ट अंके कोमो ओगरो अंके माइको question paper medium English okay university okay Tripura University okay jadi nor Hindi ba na gang kai Hindi okay Hindi rokte poi phogyang nai hanai English te kisala porile manu bujia fa na nai English sila khai ga heta okay 10 okay passing da ko passing da rule number ro ja percentage ro ja 12 go abo haina okay graduation okay appearing okay year of passing ni ka appearing 22 passing go okay have you kuno national exam da passing ka national level okay no the present address, permanent address same, okay, document ikut kutu rojak, okay, signature rojak, okay, tarpore abong okay, tarpore nung jefru final submission klayong ini nom cacawe kana ginchau. Gam mai ai bung bocaka, father name bocaka, mother name bocaka, date of birth bocaka, gender bocaka, category bocaka, don cawe kana ripai, tarpore I agree nei rui final submission. Or click haja kena rang rojamai phaisina, rang rojamai phaiblong kena rang rakheno nini all clear info tangke ini complete kesa nang university entrance test ni bagai sabit ngkha haitang ke omong ka ani khlaisa haitang nangke norok bo khlai de haikino jada kangke like comment khlai di jada ya ke peba kono ta sare hai nai sibi thang ke ini bagai siknang situn jotana hal kaham ansema buji bai kana buji angke comment dot khlai sing di asukna dot